Ya men dayya umrahu fi gayri ta'a. Ey ömrün ibadatsız ötkörgön pendeler. Ya men farrata fi dahrihi ve adai. Ömründe faydasız işlerge baylap koygondur. Ya men bida'atuhu tasfif ve tafrit ve bi'satil bida'a. Ey sodasın anan erten pensiyaga çıkkanda dep keçiktirgender, selerдің kılgan işiңер kандай жаман. Anan kılam, erten kılam, 2 жылы tutam, bıyıl жумушum бар, 2 жылы pensiyaga çıkam, anan mecitke kattayım dep, amalın keçеңdetkender, erten degender. Ya men bida'atuhu tasfif. Mana oşal erten kılam, erten tova kılam degen insanlar, haza mavsimu tuftahu fihil cinan. Bul özgöçe bir kucak jaygan mümkünçülük, beyiş eşikleri açılat. Wa tughlaqu fihi abwabun niran. Tozok eşikleri jabılat. Erten kılam, indin kılam debesten, oygon güne musulman bir tuğan, bul Ramazan ayı sen günölörüңden arılıp Allah'ın rahmatına, beyişine baruğuna özgöçe mümkünçülük. Aldığında da bir cuma var Ramazan'a. Adatta sportsmenler çurkağı başka oşol jarışına katışardan burada kança trenirovka kılat, kança maşıgat. Biz zaman aldığımızda bir cuma vaktimiz var. Mına oşol Ramazan'a üy bölönü, kızdardı, neverelerdi, baldarыбызды, koşnulardı eskertip bir cuma var dayardığımızды körüp, Kudayım buyursa mına oşol Ramazan ayынан ülüşün algandardan bolup, Ramazan ayın ibadat menen, savap menen ötkörө turganday bolgongo bardığımız hareket kılalı. İbadallah, Allah'ın pendeleri. Kem tutla aleyna ayatul Kur'an ve kulubuna kel hijara ve aşaddu kasva. Kança Kur'an ayatlarını uktuk. Kança ustazlardan, moldalardan eskertülerdi uktuk. Kança davatçılar sana bayan ayttı. Biroq jüröktörübüz taş siyaktı katıp kalıp özgörbey atat, oygonbay atat, jumşabay atat. Ve kem yetevâle aleyna şahru Ramazan ve haluna fihi ke hâle ahliş şakva. Kança Ramazan geldi. 20 yaşında bir joluktun Ramazan'a. 21'inde bir joluktun. 40 yaşında bir geldi sana. 60'ka çıktın. Dağı Kuday ömür verip Ramazan'a joluktun. Kebir moğol bizim meçitte 70 jolu Ramazan'a jolukkanlar olturat. Kebir 30 jolu Ramazan'a jolukup kayra koştoşkanlar olturat. Kança Ramazan kelip ketti. Kelgile özgörölü. Biroq dileke karşı köpçülüğümüzün avalыбыз murdakı Ramazanды körbegöndey, Ramazanды bilbegendey günölörübüz oşol boyunça turat. Kelgile bul Ramazanda özgöçe ibadat menen ötkörüp günölörden arılууga hareket kılalı. Bul Ramazan ayı özgöçe mümkünçülük, mına oşol mümkünçülüktü tekke ketirbeyli. Wala şabab huna yentehi anis sabwa. Kança jaşlar mana oşol küçüne, başkasına, nafsisine azgırılıp günösünden tıyılbay kelet. Wala şeyhu yenzaciru anil qabihi felyetahaqqaq bis safwa. Kançalagan aksakaldar oňolboy özgörbey kelet. Ayna nahnu min qawmi iza sami'u da'iyallahi ve acabu da'wa. Bizden murdaki kavimler, sahabalar doğrundaki insanlardan bir ülgalalı. Alar Kuday taraftan çakırık kelgen uçurda çakırıka cevap vereteli. İza tuliyat aleyhimul ayatillah cellet kulubuhum celveh. Alardın jüröktörü elcirep, titirep, oygun ötele. Fa iza samu samat minhum alsinatuhum vel asma vel basair. Alar oroza tutkan uçurda tek kana kursaktarın kana tıyibastan alar tilin, kulağın, közün dağımına oşal tıyıp közü menen, kulağı menen, tili menen da oroza karmaşat ile. Kelgile biz dağı bu yılk orozonu aldığımızda dağı bir cuma vakit var. Özümüzde dayardap, hoş geldin Ramazan dep. Mana oşol tek kana kursağımız menen kana tutpastan tilimiz menen, adevaklağımız menen, kulağımız menen, közümüz menen tıyılıp, gıybattan tıyılıp, aram tiktegenden tıyılıp, aramdı uqqandan, süylegenden tıyılıp, tildin, közdün, kulaqtın, denenin, aşkazandın orozosun barın çoğultup, çınığı Ramazan menen Ramazanday mamile kılıp, Ramazan menen koşaytışkanda, yeniden жаңы tuğulganday bolup, bul Ramazandan özülüşüyüz alalı. Ramazan ayı bir cuma kaldı. Kudayım buyursa emki uşul cuma kündörü taravih başlalıp kalıyorsun mümkün. Hem bardığınızda telefon var, televizor var. İnşallah kavar verilet.
Қазір ошол жана бир күн мурда тарабаны баштайбыз. Кудайым буйрса эмки жумада жолугабыз. Эмки жума күнү менин чорозо болбойт. Жана бир күн неме болушу мүмкүн. Шабандын акыркы күнү болушу мүмкүн. Рамазан. Суббота күнүнөн Рамазан башталат деп божомол болуп атат. Балким жума күн башталып калат. Кантсе дагы бир жума алдыбызда вактыбыз бар. Мына ошол бир жумада, адатта ушу Рамазан жакындаганда бирөөлөр мал союп алып, башка кылып, продуктаны камдап, жана как будто бир жей турган ай келип аткандай мамиле кылышат. Чындыгында бул жей турган, башка кыла турган ай эмес. Мына ошол эмне ибадатка, башкага, өзгөчө үй бүлө менен кылганга, неберелер менен кылганга аракет кылып, эскертип, ойготуп, мына ошол достук милдетибизди аткарып, кээ бирлер досторубузду эскертсек, бир туугандык милдетибизди аткарып, кээ бирлер бир туугандарды эскертсек, ата катары балдарыбызды, күйөө катары аялдарыбызды эскертип, Рамазанга даярдагалы. Мана баятан бери канча фазилетин айттык, айтып бүтпөй калдык. Кийинки жумадагы Рамазандын артыкчылык фазилети, Кудайым буйрса Рамазан чыккыча Рамазан жөнүндө сүйлөйбүз, 4 жума, 5 жума. Бирок бул Рамазандын артыкчылыгы, фазилети түгөбөйт. Бул Рамазан айы өзгөчө ай, Алланын рахматы, мээрими, кечирими жааган ай. Мына ошол Алланын рахматынан, мээриминен бардыгыбыз бөлөнгөндөрдөн, Рамазан айында күнөөлөрүнөн арылгандардан болууну жараткан Аллах Таала насип кылсын.